Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tosala salamu nazi madereni ndikaonga mdudunga wakati unu na joru dunga harmazi nyakati zijao harmazi mbawa bali na bali za matangazo mahsusu habari za Komoro ni za saya. Skale unu ngabo zingiza haba shana dosta nartike wale mahsusu manati onomona wafanyiwa mba mwana mashababi watakalia makalima menji yabo na hamaondo kahamumona nuhu waduwa zao hali kao lensi iliyo kama nu inna lillahi vanensi hatu kwa chola kensi ifaiti katelo nonu vanensi ifaiti shabani lini gobo ikao ngwalone sao wandejize shawo wao ngwajuwao hali yankiba ilo nensi hatu hawakaya yankiba yansi mahsusu inadihayo de mashirka na ngwajuwao hele mashirka hususan mashirka ya taifa yaliyo na yao ndia kutoa zemali zikoenda arma zekesi za daula wakati ulonuwa unu ngamjuwao yokana le shirika la usia na ni litundao isiwanda za ndege shirika hilo kalitushinda usia zedamana zao hezi hazi lazima zifanyishihe hezi investissement lazima wazifanye shahata holibe maraia wanro hazi kwa tushinda wajibu masuala yao kamjua kwa katolo nunu zaidi ya miezi miraru yariere walone mishashi na abo bandi yao ngabona walona minji kabisa ngarujoka le shirika la mafura la hatu ilo liwanika ondo lilio ngilo harumwa Kongo kabisa kana bezao niko rikao serikali waka oblige watu mapesa wanike wajamba hariye kontineri yansohole yavunzi wa siku ya heye banjado muharbati wakawanja mwentu juu ho widzoeze voti wamba yu muharbati huo wafaitisha hata wakaubidi waniko mapesa ne serikali ngwashinde wa jaremba nsohole nito ujua kangejo shinda ibaliye maraia wakati waladhimu wakati ulono unu ngabo zitse harmwa le shirika la mawasiliano linabwa Komoro Telecom ikawa yaka kajaka mwangu shauliwa basa inu yabewa tena duka falasiha harmwa le shirika hilo wa jumwa biyani bahate mawasiliano yao eheli ya jao mndugu rambuka le shirika ngula na tabu kabisa kwa juhamba wanrohazi nano mweshi wahezana otoshinda wariniveleza na zahao na zitabikao ngazware mao yabo yo mnaudo mtiti na kadhalika kama baadhi ya mashirika kartuhamba zanuko kando zile mwezi ministeri bali na bali shawanese mashirika yao yakayoshinda kana zinchida zao yadibo wandu yandijiza bonge yadohamba katushinda toaze taxi za ladhimu sha hata ujibadia hata ushinda ilibo mashirika yao onrazo ha mashirika yao katushinda yajibu masuala yao leo haruma munanwaka yao tishiaye mwana wa raisi kawa ndo ahli mashauri wahe wanafsia akaone sababu kaindezi ya mashababi ezi hatu inu dehezi ya mashababi njashina na ilio fasira hizi ya mashababi manango nisokana indezi kao yonenda zema zinji mashababi ingana dawo ndugo zinji yona projezi zinji za mashababi Embanungo rijuwao indezi ya wa mashababi wenji yato mashababi nyenji ule menguni ikari bwaza baina hezi inezeza virapia indezi kao wafu mashababi menji waremwa ziasi risasi waremwa nele jeshi la taifa sinofanyisha sabubani mana hai nira ya mkomori ngujuo radosi kwa zali ya heya ya rejei harumo eze marabidi inu hata jonda basa inu mashababi wa ulawa haruma ezi inu hata mpakanda baha mashababi warandi hazirewe hata mpakanda baha inu na wahunu nga wanesa ukana inu dezi ya mashababi ibanu shababi woi yuhangali waje shababi nga banungo mbili harumati kao yendo bahanu shababi ya kohundia shababi yundi yangu somo au shababi ya hundi harma hazi yabona rangalisa nungo zozo mbili au msomo uli yubonsi juu
ranzi omsomo wa hezeliko li kawaida ujaharma omsomo waliko lizahazi asibuzi eshababi ngu niko shabashahe shaugabili ye maisha yahe maudu ekanga si harma omsomo ikao eto de reisiti yahe beshe ni sami uzamba wanunga banga mzirejezo wakuu sha ngasarma omsomo ikao eto yo yahe back ngiyo harma 1520 yabo shababi sibuzi hanikosho ndoho mbini shawana noulanga ilihonda ne maisha yayo kajanikiwa yekaleo zila likoli nezenzia za kashababi ya tushinende la usoni harma umsomo maana zo ukirima la pia haina mtu kaja tsombwa hena mnayo zila hazi lazima wazisome kaziti zelikoli hizo kaziti kasuti no mvuo bahati za nafsia kanga bondo wa nafsia wabua zanungo hizo zimesao wana zanungo za husana za mwenje wasumesao wana zanungo za husana za nyumba za husana mze karo na hizo mtipia watouti wa mvu za kondu wao washinde warengoa na wao wasomese hena mna zaladhimu ngia abo shababi zinudi ya hena mnaje yeka shababi katine shabaha shaujua waluna diploma ya hunde hazi ya mladhimu haruma e sector privé habe kana ibasauha inikwazi nchida za ladimu yona zemvu za ladimu haruma le shirika la daula habe kana ngarengawa e shababi mhodari e shababi ulona nchida za ankili na lini za biswara za ushinda bali hazinu yabo shababi mjo kwa basauhaje yabo shababi hanikiwa zi haki zahe namna je haukazi haki za shababi nzongo ndongo mbili ngamo zinogozo mbili domsomo de hazi ya baba vuni babo wahaya zinsabuho yakana walekezi ziwanza za mpira walekezi ziwanza za fanya za tsabuha noko fulani walekezi ziwa haruma wafanyao ze utamadu nendini walekezi zo noko hizo ministeri ngo sivyo noko zingizo ezo noko hizo pia ngizo ndababi hata shababi ya jokamba kayari wale gozi la kaindezi yahe indezi mfaiyo indezi ya mashababi haruma mawaziri tujombe kume ncho kumena waili andobi waziri ulona mahashiri na mitsanu hauma mungo mirar na mili harume mawaziri yao harume madirektori kume waliyo haruma ze wizara harume mashirika ya daula andobi shababi yasoma ulona masteri yahe yafanyazi mahamitanu au mahamira ndaro mahamiraru yani kwa uaminifu ya bala shirika madaili anda hivi le shirika zima la taifa ikawa wakauta directory dhamana walisaleda hilo watofanywa appel d'offre yakangartawe mru ulon ujibwe mahutajio la ile shirika linu ya jereng ikatidoka ya mru ularmaze langa za hefani ibali yao zinogozini ngiabo shababi ya rabi maudu ya hile kezi wao hata yarihole kuno la ukayezinu indeheze mashababi dai yanongo hindi adadilu hindi mlonizo mjoko urandi ya ukay mashababi indezi yao hamade namna nazishia mlandazi wa raisi kao yende mwana ahe yomi ntunisha harumazo noko hizo jamba de mwana ahe kangene maarifu aladhimu yesi problem sha enda hivi zisobaha zinikuwa shababi ilia jijange zisobaha zinikuwa shababi ilia raisi samema nshahe yaliona maudu harumaye zinu kamranti bara isazali harumwa omrumwa hezi haisango ndiya kurudi ya mahashirini pia ya totali ya he aikati mjumabo ya he namna ya he maha ni wakati ya ubitar mwezi afali kindazibi ya zinike mashababi ikawa ungazuka tarehi ya kasindeza nuko kawa tufanya mashababi haunesokana ezi ya juzi emana ezi ya tuhuwa de mashababi mwakahashiri mwahima mwadimilia yani mashababi ndaya mashababi wahima wahimilia watongeza ezi yabaki wao mashababi wavaka ki wao mashababi wavaka ki wama militera ikao waralwa warenza mvuu wabali wa haruma grupu ikao garujemde itendea wakaujilisa izitenda zero ili wate uziro usababishe mashababi ikao duwajua hauone sauti kuvuao holi hodea elizevoti zavira mashababi wao warejeza dingoni wa mashababi sibuzi
doka unji ya uzitoni webaliwa na mikoba ya mapesa iliwa one wananyao hamandao iliwa tsahewa wahule iliwa warenti harmozi la manifestation ikaundo kwa uzifanya badala uka wawanike perspektifu ya maudu ya ukana ngabo hazi zibulao ngabo misomo itonziani ngabo namna tsaini emeshanya janda akabanu uondu juha wala uwenji wa haubala wala ondika watimize misomo yao mvuni na timize misomo yao bonze wala tima delenka wala la tima delenka mchujo kambi jani bwindwa jina wakana madelenka wakawapo wasopareni ondu wawani nao sho ondu wajuha waelewa ya ukana vanuza nongo zapira zinkazibili maalani zinkazirenda inutabia mbungufu yafanyiwa neseni ne kurkonsioneli wajuha wala wandu walona maarifa wala wandu walona misomo yabo izaladhimu wa propose perspektifu ya maudu ya henamna ensi ijoko uwarenganshati enamna ensi ijoko wanikaza nafasi zao wabesa harmwensi yao weanzao shati lokana mjamnambia kama shababi duatonga mashababi washinda wazia zote wazida wao mashababi wavakaki na tishi amsaidie yerungwa yabo yaonesa kane mna hindini wala mana rajedi ngoni danyi mashababi mna hindini dobu mwe bokoka huzama kuchaka woni abantu utawa kabisa inti hunza kamili telefoni yako kuchaka uijibu ili ono tisho vani yasone haina mndako tatalimo nanya kamlansi mwaeleo kana enche koleri ya mara ya jujua ngamjoka kamna ushinda muigabili hakamone babile namna ikaonyetsi pia henu mdatsa abantu aheza shaitso halafu lengo mbokana enche mna andinyola yakaya aponda nyima shababi bumwandajizi leo le majitso ya joka huja mashababi wakiri sibuzi wahimilia ezinu wanadanayi homijini hauhibaze voti hauhibaze voti zihiba wazima na nusu ya mashababi sibuzi wakada wanao mijini wakauhibaze voti wakama president de bureau wakama membre de bureau wakaharma miji haurengaze listi waprepare owiti auntipi baheu majitso gajo waja ke tabu ijoko remansi tabu ilo harmansi gejo waremao ne ijoko ujetse ne ijoko kanziro gejo warema na hana mzima abo gujomba laitani nafanya engati kaujua kasinde joka uja nesibuzi wakaujua kasinde joka hizo de zimzidio de joka kaya nane joka huja na joka nziro rana zino hoka mdatikiria hadalu ya ukamderu mama 20 ya tushinda fanya mbatu ngobo tiju ya tumnikani mbato macho kaunti pia nyuma shababi ya bamruo wuti do joka ushinda maudu ya balishizo ngo zinho muujiza yabo ezijoka mundani izo mzitumu ezijoka huja izo mzitumu na izo dizona baukana eze marjo mundani dekari shindi dekari hini itoleani zinu ya mwe shababi wala kinyumenezi lwajoka Museveni ezijoka mundani ekaye zinu yodobaki obanu rili yabasaini neze demarche ikawa nazifanyi wao ikawa ngamzungo mhono baisha nga mambo ya ukana wizoche kazina utosha wala kasubiri zikawa wizoche shanga mkubali na utosa ya fikra yafanyiwa ni makandida watano haukubali wende wa deposit plant haruma mahakama ya hatu yondani baisha ngarijwa suite ya hizo plant hizo kamjejeleza mbabi ondwa ilewe nakabane nsinu rijeza nayi hakababili ndongo zinji zenongo hizo kabajaparo fanya plant kajaparo dungwa kajaparo fanya bandongo raha kajaparo na hakim ya juha ya jisezi sena dossier ito kaunti pia harmozo dossier nziro za hensi ya irenga shaizo kuhamba manaba ni mahakimu wao wanada Mohamed asi wao maraia suka dasi nao harmozo ngo tsipi
wamba kan empara jamshitaki apana ndo fulani fulani ze voti zila namna jaza fanya daino ndrai ngapa mda jashitaki watu mda jashitaki izo uzamba sisi makatezi ya medabdala uruduli wa mzee watu mjomba watu sedadamu sheka mlungu zambo malani baibo kama haki moba emana hindi watufanya mahakama watufanya plenty emana tushitaki ndo kama dala roha ngeba kwa kufanya mahakama kwa kufanya plenty kati zizura jina za haja zamgozo jor kazi lungu shaka japoro kufanya plenty izo uzamba baile otijibwalis holiho wasiteno za wanadamu ikawa warumishia haruma commission electorale yakamru fulani tam fulani garimshtakio baha fanya noko fulani haruma ikur constitutionnel mtu fulani tam fulani garimshtakio baha fanya noko fulani nasa mbaba mtsengebidio hato mijini hatu ngarejuao mtu fulani tam fulani yarenga za listi za biro fulani yakawzimanyipile heze provuzilio ya mtu wanashtakiwa lelo watike matumatiti watike onrotilomba kasna kaende kazi joda bahano kazi inu gejoro hanati hale sheka ze planting zo sur place yabo la di maudu kanaba kana vanunga tsuko jware ngemwana mo mjini fulani bae modem fitina moya yake watsi fitina mndwara de nai ngoda hukumlwa owandu wakaikoni warenga za list za ndo pashia wa voter wa juwao kabidon roshtakiwa mathalani owandu jafundi wangu mwadi Ismaila yahimilaze voti za mde yahimaoroka ujaza namna inu nashtakiwa na wana shoha kabavuna kwa zifanya nashtakiwa hena mnayo wazifanya mkazi na ushtakiwa abamtu vumbo hatu koni mde mkazi armwele bavula hangu imije hangu shaizo zijilo mijini pia owandu wao ngaruwa juwao rihono wala bunga wala rawaona washinda filmewa wabalema panye wala jakoteze owandu wala pia ngeladhimu haina msimabala yashtakiwa na hiyo demarche muhimu ngebidi ramba garanzori badili mwendo garanzori badili namna henda ketsubidi rufanya mahali garanzori badilishe hiyo de example ya udoni handani akasema kwa zibiri ranzi haruma sirlo on maduhazi mbabi ranzi za voti za mwando ikawa mnajoga voti za haki mbabi zafanyi wakati rais Johari ya kaukansi ya koshiliana na deuxième tour na almaru mtaki za voti hizo zibiri miramba ikawa amuchilondo nondo katitaki ya pashiende zae katiodo wakati wa ze tract za ya dozifanya ya uzi signé bonsi le détenteur de la légitimité comorienne parce que yeye akawisukana ili ya vote wa shabu haze voti shaka wajaparo kama mahakama wajaparo fanywa windini ya hongo wala wakati hata wakati takiwa yaya katafanya mahakama ya hongo wafanya jitauda manda zila wa muhidia ze voti tusakaenda sha lakini unondo wao wajako huruma naona baadhi ya mahakimu kama hakimu toujours wandu wakaluma ze voti baadhi ya wakaya tena wakaya ze voti za dunga hapo tena izafanya hivi wakada ina walisa ze voti za ma deputa vetikao kajabira nimna latimu yabo kama mrukatsu kajarenge initiative yaenda shitaka mundu mtajake complice maudu yarengondu wala wamrumihe wabo tena wahibeze voti manaba alab ze voti na magalo mijini hatu uwandu wadungo hibaze voti mijini hatu da wao ukabadilia shabatoka dauna sandi mathalan waja wakadauna kililu waja wakadauna zalilelo maudu ngojo hanza wakamwe donc ekaka tatia kale de maintenant razion ro maudu wakakwaji udiditse na wakama president de bureau wakakwarudi wakajuka madhama wakaneza list za voti za ma electori wa mjini wasimanyipia tena yabo ngaranza urilele daula ya wiji yabo ngaranza wiji udunki ya udohenda madam hainu bolio yode mana ikao gailathimuo zitondo mada hizo zifanyishie wana walo mijini wafanya zongo zenu karna ujua wa wasiri nanga ibidio wandu wao wende usalime mahakama maudu wende wa hukumlwa waele ukana uhiba voti yumgani mwezi tribasi zero haruma ekot penal nane heni mahakama unsipia yon zero rana mdehiba mali hauka kausa uhibi voti wale mru ya hansi wa haruma voti zahibwa wala mhansa wale ndeado hiba heni mru ya hiba voti
ya hansi wa hawidzi wa voti wala mwidze hansi wa donc ilo ishachunda zero kabisa raha ni yahiba zemaliwa ya detourne hauka hai ni raisi hanso hawidzi hai ni deputy hanso hawidzi hai ni mera hanso hawidzi abo kama tsindo ngoji kwa dungabo tuko kasalama ngeba nunsinga joka ndaje so andulona ma deputy 40 wa hitsi wa hawidzi wato mzima ya hunda voti hena mna lazimu rilona mamera msujo balamba wangapi wato mzima ikaonge na legitimite populaire ya ukavotewa shondwa upia wahibize voti wahansiwa rilona raisi wondo musamma wawidzi wa voti yabuka no jori da ndongo zendendro haukaranzesa wahiba voti ranzesa washangiria mru yahibeze voti valomwa biende yahibe kuno jo humrida jisamna yoro china valomwa biende yahibe bae kahende ya bae ya daula ngujohiba ze kana kabasi procedure ya jo respecte parce que omjohiba la ko ja respecte procedure ngabo za saya tsena bidi fanyishie yema prefe ikao haini wakati wandu wa vya demand ya ukangaranzori manifeste ngwasungo uche kana kamna ujo manifeste interdit manifestation interdit nganzo ino wakati ibojoka interdit vala on doit aller devant la justice il faut aller devant la justice parce que dans une décision ya préfet il auto contester wa haruma amo juridiction gabidi on doit watakiwa yabo amonzo na bahimbi njamba ukane mahakama ngwa jori ni haki shaze planti zo nazifanyiwa za nimero za planti zikae haukale ngwa jozi raria shama udu ngabote jondo jinotu jozi raria uwo do mwando wa daula ya haki kakaranza orienti daula ya haki uwo do mwando ganzo ranza basai nurisi darau haini ndongo senangabo ngabidi yunga bono bekawo zibiri hale zirinasa zenogo zo zirinasa basai amonzo na behimbi ngabidi yo basai haini abijo fanyishia ne dokumentewa ne anziwa ne filmewa ne hansiwa ani watike mna abimtiti mruhambulia baba wewe jana wa parisonzi yani bure warengonda wabiwa kwa gendarmerie wafanya tufanya hata uzingare ze pepe zao ujuende viande ujuenelera nendini desanzi wasike bana hakuna rongo tujo wa poursuivre wakati bado chanduko za kweli vanu katusa reglement de compte yokana mrucho iyo side reglement de compte ivumbulwa kamdatso rengwa ende afungwa cha ubahi haumda ba janga boyezi wotani ngondo do funke iyo kekiri iyo abo womsajaja sha bungwa ibenza wewe raia waje warengo juzi waka madamani ya kayari otonji ada honi waparisa mri abo mruzuki wangu mzungu mbale zina mana yeranzi mrosers harengo habi wabalonde afungwa afufulwa bura koda uniahe hajari ngoda honi deja ruhusa wakanyo konjoda honi indi kartujuo kwa jakaniyo wamrenga ndo mfuwa tajo mrenga mfufua ende afufula ndejizi shaizo nganzo maudu kazi ngaraze trasizo zonse pia ya juo ya shtaki maudu ya boyo si reglement de compte kamru ende maudu ende hukumla ni mahakama ya mwambia ukana zeno ngofanya zinufanya nai ngawana mwaha wazifungo na indemnite kwa indemnize mruwai aunga wanajao hizo ndongo zilo muhimu hiyo ndio muhimu kabisa ngebeji hizo ndongo hizo zifanyishie hiyo ndio ndongo ya lazima keze association ze makungumanyo ndini maisha nyomba sote civil ngwafanyao shamgo jale zinu wakata muo wa urari ya zenongozo nsipia hata tishi sosiali karsina societe civili kabati manungo kaungio kabati manungo choka nsipia iliyo haruma zenongozo nsipia sizamba banu kasisi hale wakati raka haruma ze kama warkawana zioni rakafanya za greve rikaharatewa kaonaji shatu tswiti baki asedehashi ikahuja na waka izinzira makati yao ngozi katika uondo kama soroda kati hiyo wakama gendarme wetu katika formation katika no za droit katika ndaji no asediashi kahenda gombana nao ndajize nusura tolwa katika shule homaku likautola parce que waka ndajize maintenant hata hizo kaziti zila association za ngozi pia makumanyansi pa zonje hizo pia zivunziwa na mnaika kwa chimbusu butajwa hiyo
ekagara mambia oni kabanda sarma dictature kabanda ko kama balanga urukuni shayo hanza hunde mndu zihunda mndu wae zimhunda ngiaelewe kabani kweli dictature kaisa siarmansi yoke na uli yona utio akaleo ngao harmwezi maudu kuti haungawe shanga pomrulio mwezi uyango hashangu joshinda hangamize toujours parce que dictature kabati charia Dieu de namna nyodo upeu waezi amada hiyo ridonoseo haini wakati mrafikirio kabanu ngabo shiengo kabati shiengo sa mndu fulani wala karutusa wakulera mndu kwa jarumensi garanzao mndu jo uja badili mendo ya badili tabia ngabo hizo bae mndu jo dozi fanya ranza basaini ritwar mwezi rijori zifanye ahindi da hizo na hamba yakangela dhimuo ze krimu hizo ze abuso zinagoze sipia zikomatewa zihanziwa zindajize ze planti zidofanyiwa na ziabutisa bayo chana zifanyiwa ha ya aferinu aferi ya hongandu wahibao ze voti homijini parce que wanu kamisha votinga zibao uti munji za ngobo juba shabo izondo kanga za disara nzibo ntsira 9 ngambona kakonzo hibe bo juba ngambona sko jiri la desajiri shabala baka wandu wako mijini wakofanya ngozo msipia wandu wawe ilifo mriashitakiwa wewe mdo opposition ulo mjini fulani uono mdu fulani yafanya ndoko fulani ta fulani subutu mshitaki ende rejetewa yeti problem shani fanyiwa e plente ne fanyiwa e dossier haikae i prepareo banga wakati kaka zinaukiri hizo dizori zidenonso heni saya wandu wafikirio banu garabao mzaha wanu garabao betizi wanu zenongo zinu kartu ndajize garabao nongo chozi jua kamunao maisha yanu simambia ni wanu yokana mashirika wandu hazi mwenji wanu ngamushaga ni bani mwezi mnaish bandeleki hilo mnanja mdetai yaone ngamjoida mashirika muhunda mashirika menji wandu wako tuliba simambiani ngamjoida mashirika ikawana mezimiraru mezimili mezimine wasuliba baina mjete na maza ministeri kamjonda nusu aliwa na bala nusu kwa jaliwa shamba mjishandu aliwa bala kamshandu aliwa ila 5-10% aliwa omwezi unusa wisa bala aliwa 10% wabakisha bala kwa jaliwa bala bali omwezi ujao shandu aliwa ila 20% aliwa bala kama 80% tuliwa shamba on banyu bishala jimo shandu aliwa ni mwezi ulibando engwa libando yindi no kamtunja medeta yiro muona shaka mshole kiwa aliwa amode muone muone okana mashirika menji ya hisaka tushindo libondo hazi mashirika menji yanafusia kwa tushindo ya serikali katushindo libondo hazi wakatulo nounu izo kanano sakana banu ensi fighti ensi osulibani kai fighti no kabati namna banu katuduka warisongeza komyota no honda mapesa hakai fighti mapesa warenge warumi yarmaze voti ya sawa warenge paskinga wakawahara kabanu yazika za hanu wahangu ndo aba hensi fighti yamuke bidiori hamla ndo kesa utoshi yamuke waonao hale hata mwezi wa utujo huja mwezi wa mashughuli menji mwezi wa ndini ze taxi nga jonja zinji bahinga mjo wona zin endamla zongo jopa ya pia raze taxi rezo ngo tipia renban endamla jo upa ndo tipia haukangwa nzao wa retrape mbabi eze degosi fanya madem na zamba abonge afubi izo ndizo kanzano no soskali lonu no sokana nganzo e conscience collective ya tu sontipia harmoze no gozinu haina mndu ajue kangena role ya ujue gena role ya ujue mdasi dharau e role ya ujue harmoze no gozinu kananzo badili yaboni mndu na konsiani kubalika kananzo badili izo na haba ukana kaitsu bidi mriaone injustice ya ibe nafasi ketsu bidi yoto sida mu watu wamba ikawono ndongoza tuladimu wono injustice nganzo wiharaze homhono wiharaze eleji wiharaze heroeka kuna ushinda bahindi nganzo ni mda responsibility yake harmaze nuko zina basaini hamdatsu na injustice aibulia bai yatoneka wa imanama wa imwanzani wa hindeni harma katika kufanya injustice ilo kinyimenensi ilo adiyahensi ijonga mizensi ilezamo domwi harmensi mdasibe mdafasi mdatsimbulie mdatsindejize Vamos sentir mais garde produit. E kama janje mazifanyishia gardo zamba. Shaka ukiri lidaze bahir mnainu wandu watsoona ngombi zehenda wandu wadaze bahir mnainu abo yabakatsari badili dawla haki jiko jaje. Vana bari tsar mwezi ngabo ndongo tutarifanye ili nisaidie umbadili hoansi abasa hau maudu. Ngajo prepare umbadili hoansi maudu.
hauka izorojo donose abasa inu vanu gajo sababisha litijari dungu zelongo zinisa dena mna vanu gasibanu gatungu haba mahakama juu hai wanga manzoindi bokondo hokumuoze voti zinu wando do hukumu juru yabo shani mrungu jokonga de sonai sheka waje ngo garde ili waje hukumilie tena vai ika manzoindi c'est comme ça yabo gajo kabadili haji kono badili handongo kabana badili handongo zonrabo. Donc nganza de maintenant préparer ce dossier za wandwao za sababisha maudu rambia akaradhi mreka no jo kamera tena armu mjiunu bari wonoso ngafanya juzi yarengaza list za hatu yakawazimanipi ile kaonda chizi hiyo ngazanza oranza metaini kafasaini tengosifanyishi o angala bondro kama president de bureau da wala wao shangari juzi wafanyao wao wafanyina da bichu wafanyina da bijana wafanyina za lilelo garanzo bahainu rijori fanye dossier zao za kamaudu wasijua lisana kama president de bureau badeka garona kale kawaje karicha ngabidi warifai watu wahibeze vote wariniki no nganzo ribadili nganza ribadilishe de maintenant na ritsanga ina mruna tsange harumba jilio abonge ngamshaidio ngamaidi ya fikra yese plant yafanyishi nana sizie bala ngabidio zembe juma bala zede mjuma bala harumani jihatu wandu watsanga hibasi vote zinu zede mjuma bala haruma wandu kauri wao no haruma tele haruma tipi wandu waona hata ze tele za manga za watia wako hibaze vote wandu kautema pesa wandu wantipeze provision kiso ngabidio wandu wapia wafanyilo plenty ngajoda za rejeto leo shama ude kama kwa benzema gardo ziyezinu mara yako na ukiri haki yao irengwa wajozi yezinu kabana fanya investisiri ya hezinu au kezinu ngejoroha bahesa hiyo deze plenty hizo chiko kana mali shanga jonde yakana ze dossier zipangishia izo nakotana nambe harmosi kwa lelo unu harmale swala hilo na ambakana wakati wa hatu simaraia nda unu abasainu unu wakati wa hatu simaraia usauja hekira ya haidi bahano mradiyo baka mwambaka nyinga kiyo munu kasinarodi hatu kuu ya ujue ya mvu ya fikra ya mali ya izontipi ya ngebidio rijue sirulobonze jaheli waze wa hatu kabati mru ujujamba kana Abdubakar bwana kajajue roli harma independence ya Komor bali kajaka Komor na mrabi ya mru tukamba zongo Israel sindai waiche waka wenji kabisa na mrabi ya mru tukamba kana kajajue roli baka jaka Komor haumda radio kana General de Gaulle kajajue roli harma liberation ya hensi ya Faransa baka jaka Faransa baisha ichiso ne marisiza ne fedhe ya kaini saya kamcha hun kartu jano gardo tsanga tezi milawe gardo tsanga za fikra zatu gardo tsanga za mvu zatu gardo fanga za jitihadi zatu hatezi milawe maana yide hali kaongo onona ezindi ya mandainu woka wando koko ndani shaboka na wasako ko kabonze yede hizo ngo kufanyishia ikango fanya shughuli jainu hama shughuli ando rozo mwana ngabondo koko ndani wakangwa wa mama kandani Ongo haziko wakufanya shanga bwasa wakoko bonze ondo wazitahe ondo andojize izo tipe ondwango muhimu haruma kufanya shughuli ya madainu ba hizo lifanyako gasi bonze na mtu kana ulishangaza yabe na mje hunu na mrejize na mtu kama zikana penga rutoka hunu sharifanya ziatu ya ladhimu wala ketunguza hata fungula hatu la ufanya yo ukiri hata mdungo bonze ndani shajamba kabiru na nzari mtobo bonze ba kujuka fikasi bonze rano kana ndani Bala mandela kabula anda afungwa hafanya bwana nyingi kaifanya bonze ya preparateur yakaenda afungwa shazi yazifanya bonze ranzi Algeria hizo ziazizo zikansi namna ikao zipanga za kaudunga hapo zonsipia japo kwa tabia kaunda ni shabaka wasawa kabonze baina mrenso uveke mlo nuo uveke wakamtu nambakana na mchahunu aribalo kwa pombuze mvu kamnori pose mvu orambia elilo kamnauri de courage hamba na mchahunu karma huja garutoka hunu rifanye hazi na mna lazimu wakati lazimu rije doruto huja shaba bwana ngiona bezo yatu bananika ndo ridio haso ntipia haina mroba anika ndo alio gujo tsanga umtsango lazimu ezinu riwanenyo hata ilawe zonde zabara hambiwa nama kangwa wonze watikiro do shangaziwa no wana komanteri waho wandu wadungo kabo bana mchahunu ezibali mabaki hiyo garuto baki shebana ngejofanyishia sana ngejofanyishando. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.